Sreća je nešto što želimo svi, ali često smo nesvjesni onoga što je uništava. Naša sreća je kao staklena čaša, lako se može slomiti, ali kao ljudi moramo biti svjesni onoga što je uništava i učiti kako to izbjeći. Jedna od najvažnijih stvari koje uništavaju našu sreću je negativan razgovor sam sa sobom. Kada govorimo loše o sebi, kada smo nevoljni i kritični prema sebi, onda zapravo uništavamo šansu za sreću. Naš um je kao računar, on što muđemo kao program, to i dobijamo kao rezultat. Zato je važno da govorimo pozitivno o sebi, da se potvrdimo i učimo voljeti sebe. Druga stvar koja uništava našu sreću je stalno uspoređivanje sa drugima. Kada se uspoređujemo sa drugima, mi zapravo izgubljamo iz vida ono što smo mi sami postigli i što imamo. Svi imamo različite puteve i ciljeve, iako se možda neke stvari mogu izgledati isto, one nikad nisu iste. Također, nedostatak slobodnog vremena i previše stresa također možemo uništiti našu sreću. Kada smo stalno pod pritiskom i stresom, naš um postaje zamoran i ne može funkcionirati kako treba. Zato je važno da našimo vremena za sebe, za odmor i relaksaciju, kao i za stvari koje nas čine srećnima. I još jedna važna stvar koja uništava našu sreću je nemogućnost oproštanja. Kada ne možemo oprostiti sebe ili druge, onda zapravo nosimo sa sobom teret koji nas sprečava da budemo srećni. Oprošta je proces, on nije lako, ali je neophodno za našu sreću i naš mentalni mir. Peti činilac koji uništava našu sreću je strah od promjene. Kada se bojimo promjene, onda ne možemo evoluirati i rasti. Sprečavamo sebe da otkrijemo nove stvari, da naučimo nove vrijednosti i da postanemo bolji. Šesti činilac je nedostat komunikacije. Kada ne komuniciramo kako treba, onda se mogu stvoriti nepotrebni problemi i konflikti. Važno je da govorimo što mislimo, da izriskavamo svoje potrebe i da slušamo druge. Sedmi činilac koji uništava našu sreću je previše špekulisanja o budućnosti. Kada previše razmišljamo o onome što će se dogoditi u budućnosti, onda gubimo kontakt sa sadašnjošću i time i našom srećom. Sadašnjost je sve što imamo i moramo je iskoristiti kako bi bili srećni. Osmi činilac koji uništava našu sreću je nevoljnost za novim izazovima. Kada se nevoljno suočavamo s novim izazovima, onda ne možemo rasti i učiti nove stvari. Sve što radimo ima za cilj da nas uči i da nas čini boljim. Deveti činilac koji uništava našu sreću je stalno razmišljanje o prošlosti. Kada previše razmišljamo o onome što se dogodilo u prošlosti, onda gubimo kontakt sa sadašnjošću i budućnošću. Prošlost je prošla i moramo je ostaviti iza sebe ako želimo da budemo srećni. Deseti i posljednji činilac koji uništava našu sreću je nedostatak ciljeva. Kada nemamo ciljeve, onda ne imamo smisla života i ne možemo biti srećni. Ciljevi nam daju smisao i motivaciju za dalje, i bez njih smo izgubljeni. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite snaga uma i uključite zvonče. Stegnut biceps zvono.